Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa limpangan rakitano o mga pamamaulid nagurimbutan niran si kumadaklataw nagyang kuto akapanggirawiran sakano aki pagkukumnian agyang kayakap maulid sa bid'ah. Nana ko na bagi kami niyo sa dalil amata na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan na sukap maulid na bid'ah. Aya sembag tanusan na paganay ron na sumaulid na inumiya ko kum sa bid'ah sabab sa dadin dalilian miyawarad udi na miya aloy kung sa Quran udi na sa hadis abas kanyan isusubo. Nalangwa nagal bekasimba ada abanian dalil si isa Quran agu si isa hadis nagyutuit tiro na bid'ah. Sabab sabang kakalilipati aya piagayunayunan o mga ulama na aya asal o kang galabag sa simba na isa sa paranan. Al-aslu fil ibadat al-man'i awit tahrim. Aya asal ulangwan o galabag ami pupasud sa simba na isasapar sa saparang kaon. Uy, inukon sa sapari na kagiya ayabu isusugur ka ama penggalabag ka simba na so adin dalilian so simba ketantong ka adin adalilian na pun sa Quran udi na sa hadis. Nagyutoy sabab agyang kayakap maulid na ayapatot naskanwa mga pamamaulid naskanwi keskatan sa dalil ketantunyor kami o anda ianday ni ba napakapuon yan sa iko Quran nagupakapuon yan sa iko hadisu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mata na sukap maulid na isusubu o agama tanwa agama Islam. Na uda abaniyo kibagaya dalil na karinaw to sa giyang kanan adiniyo kap maulid na padanan sa iko galba ka bid'ah inisa paro Nabi sallallahu alaihi wasallam ko ketiruan yanon sa wa kullu bid'atin dalala langwanu bid'ah na kadadagan na langwanu kadadagan na pusengan si iko naraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.